cleared up sport club pen HSLC HS lapen gradation asat lang ki unduna tumaphan felicitation mati karcho jai mek dengpon lang buko lang sunalong nang ki juya phan ki bang inut nagalena sor lang sunang song an karlu damajok arlong along tut serajok langjang chwa Lakha Kriser Kem Dhansari constituency ke parlo Daldili Monsing Timonga Rongalong cleared up sport club Chipatir Piponsi HSLC HS Lapen gradation asat langki unduna tumaphan felicitation mate karcho jai mek dengpon Bangso karcho jai mek kedeng ponalong mai chipa hem phu ponalong don mai phu akehai Prodeb Rongphar Pong Chunbang akehai Rajen Timong SGB akehai Mohen Timong lapen apia portum pen chitong dun pen mai misen pen pachun pon Kijutsi inot abarim lo thanbang phu akehai Abraham Tisua Hinpenta HSLC HS Lapen Gradation Asat Lang Along Ki Unduna Tumaphan Jumisen Alam Lapen Ningkapathe Alam Alang Lia Hinpen Ningjepon Tangte Ang Tonalam The Kilong Ponji Aphan Pherangkea Thengno Alang Litum Kaningje Ponalam The Penle Arjupon Iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Kini prangsi nau tum terangke tum pen dak nen tum han labang sopini dak mom sing timung arong along metric lapen HS lapen graduation ki untang nam han pini tum kar chome ki bi pon along nang li tum terangke ang no nil tum labang so thithini labang so lam nang jai dun long pot pini nang tum han prangsi terangke nam han choro par piglo si nilitum lagadak mom sing timung arong pulo tangte nitum rong barim si rong barim poi phis ta menel tum loke charlie amu bang masap so kepa phidun hoi la son si che theglo dak rong ke senga bang ajir ding plui lo poi pupen boi phis ta menel tum dak hala pena ana ui hoda bang nel tum sampri dang son si che theglo sita menel tum cleared up sports club pen 2015 aning kan itu nil tum felicitation program ki bipon cheng hoda bang nil tum hala sot candidate sabang pangrum pet pen aban akimi pohala sot ke pasaning kan aphia prang do boy phis me sot bang krihni le nil tum lapuson si nil tum wang bom felicitation program nil tum nang di bom lo also marjong si nang ke pasaning kan do polo tangte mentune ning kan bang pho mentune ning kan bang kep la son nil tum bi bom wang bom lo an pininga ning kan anam bang ke nil tum isi ningarong meme atau son sin tum chethek damlong athema pininga sengkana bang ke nil tum dak mon sing timung arong along bang ke HSLC long sta nil tum phan letter marks ke wan la son do soalu so sinar hem nilia meri ninga bidalo oi phista mi alangli o Anita sinar pi alangli nil tum phan dak letter marks wan pen aleng hini nia letter marks wang lo la si alang li phan pentanil tum ning arong par pig lo alang li ke bor ia joini tini nil tum haning na parong lo la bang son ning karong joini sin tum club pen hoi pesta me ka bor ipi lo pini alang tum han pimo wedet pesta me archu lo la son hak taksi HS along pesta me nil tum long ala pusan letter marks ke wando alang li sta me hini a letter marks wan lo alang li lage rojuni hansepi si lapuson si HS lapen HSLC ako puthod do tholang graduation ki un graduation tami pining an bang dak mon sing timung rong long bang sining arong me mela mala lo pining an bang ke bang hini graduation ang un pidolo sopin soi nut sala soi nut alang sopin so bang ke alang li rovel singna lapen sala so bang ke alang li rumili hansepi si alang li tum pen pining alang tum kinang ke charlie pi ke mesena joni la son ning karong pen pining na tum ning arong pig lo club hoi pen stame la pen appearance tum sitame athe ong dung aning kan da Karbi Anglong do boche dun net poi phis tame ke charlie ka vedara joini rong long ka sampri tang pining che thak bia son si dolo ta pining an bang e sining che pathi pon lo nili tum je
kewang jilang ke anso sesi nang Charlie pon pia bang do po pusi tasi labang soning karong apian ajok nil tum pini alang tum han karcho me bi pon lo sila bang so karcho me long sa me mesen a guidance pidun bang do lo SGP pen chenglok master atum pustame la si parent atum pustame si pini lutum labang soning arong joinis nang tum perangkia thengnu samil tum labang soning karong alam nang tum long nang chethanun long po kijut si nang tum hanstame akero pipar piglo an nililam the laan si nang tumang do nang jaidun thek chalo ardo to apang si kerangke sampan kumeni di nilihin pen kodom pi pajola nili ini ke dak dodoli monsing timung arong thangi anang deng ki undon oke si representative asan si nang hokpon lo kero pi partek lo pen nili ke charlie dam alam the je thana mi pulate nili dak dodoli monsing timung arong long kibi Poncheng private school JJM Nicole Roy English school along pensinili ingdeng isi pen ingdeng trok an Charlie ponlong lo la pendet ke nili class 7 hudmang ke PMJS to school da manja non junior college adung sido la dak sinili class 7 abang ke cipaun pon lo la pendet la dak nikani si hostel do dun lo la dak do dun det pen New Don along without 8 to 10 an metric undet an lo he la sang deng bang hadak Charlie dun lo la pendet bang ke nili metric cepa undon lo la bang ke nili letar hini bandun science pen English alo percentage bang ke 73 back long dun la science long letar long dun lok wal ajok nili potom mate nili pai tum bang science anat bang si nang ke toy science stream le anon tu nili la higher secondary bang go boy long Charlie dun lo science stream si la bang che than do la metric pass da pen lo pulate higher secondary ki dun bang ke mane thero ari ke da bang bu do la son thosi dun thorlo nilita amat higher secondary ke pass bang ke ami o ede 53% back long dun cha matho sud bang ke golf college along bang 53% test ke long tum hanta admission bang pipon pe de ajok nili bang ta golf college along bang ke admission ke long dun han sung lo apply dun lo long dun de amasi lamding college along Hojai district lamding college along bang si degree mate BSc a course bang ke hoda yan dun lo Charlie dun lo lata second phase ahut bang si nili admission long dun lo honors te en pon long lo la bang ke nili botani si en pon ala dak ning kan ke thom a course en dun lo la pen hoda pen graduate un dun lo percentage bang ke 77 back nili long dun lo la pen that without en ke CUET po exam ke tok nang ji po abang aro nang klang tu lo CUET tok dun lo la tok on that pen ta la pu ke Charlie pon cepaduk o edet kuleku dena aso kana jok nili penangan akat off along vitamin ni longun ledunun edet penajok lapen FT gota tumhan ke fit hini niat ke pon la university along hagi kita la so penajok nili penangan affiliated college along ta admission ke chu enun phan board idun lo kita la affiliate Guwahati University affiliated college along vitamin nili long dun de delo la pendet Kokrajar along si ni puthot MSc botany admission endun lo science college Kokrajar ko lo ala dak non first sem and second sem ni cepatang pon elo non nikani si dola la ansi ke porhi kachali journey bang ke non la ansi do bom la pen ning arong la isi representative ki pipon long apot la dodoli monsing timung arong along sitame la pen lili non kebang ji mane ne junior tum han sitame nili than chimun pom pom la ko PPC mate ko sona aro gedam arut kedam pensi mane sono ko
ke success ke long ima mate me thang career ko son sike chobonai panima lai hi sita menili te than timum dun i phan bor i idun bompo milhen panila am sing kon lang buko lang sunalong nang ki juya phan ki bang inut nagalena sor lang sunang song an karlu damajok arlong along tut serajok langjang cho Nagaland pen ki juya phan ki bang inut nung sane baling pu abang pu lang ki jang pen apran ki damnang lason si tarik kripli arni lang sun ki lang ji aphan pura Nagaland pen bang kripli atum bang si lang bukwalong ning chiparong ponlo bonta kopai ki lang nu adok nung sane baling pu abang pu lang suna pu chong am arludam si arlong tang lit pik adok tut ser penamat langjang cho lason si Assam SDRF lapen Nagaland SDRF atum birtalong si kichita nga bang arpum riponlo bonta kecheng si arni mate tarik re pho arni pen riponlo bonta longpon pedetlo lason si tarik re trok arni ada pen ripon bomsi baji ki thomalom abang arpum langsun pen ulai si manja pulis atum pen chipari deng ponlo Kichiabang pu amen karlitang nungsanek baling arta thongke ratro arong Nagaland pusi pang thekpon tangte ang tonalam theke longpon ji aphan manjarai kom sai khia tumpen phirang khia thengnu kaninje ponalam thepen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong হয় আজি যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ আজি সাৰ্থক হৈছে আমি টিমটো আহিছিলোঁ আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ডিফু ফায়াৰ ষ্টেচন আছে আৰু নামটো ল'ব লাগিব আকৌ নাগালেণ্ডৰ SDRF টিমো আহিছে আমাৰ লগত যৌথভাৱে অভিযান চলাই আমি যোৱাকালি অভিযান চলাইছোঁ সফল নহ'লোঁ আৰু পুথত আজি আকৌ আমি কৰিলোঁ 2:30 বজাত ৰিকভাৰ হৈছে ডেড বডিটো মানে জলপ্ৰপাতৰ একদম বৰ বিপদ সোমাই গৈছিলে খুলি গৈছিলে সেইকাৰণে উলিয়াবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল তথাপিও ৰিকভাৰটো হ'ল মানে যৌথ অভিযানত বিশেষকৈ আমাৰ হোজাই ফায়াৰ ষ্টেচনৰ আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ দিবাকৰ শইকীয়া তেওঁ প্ৰথম মানে দেখা পাই পেলাই তাৰপিছতে তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এতিয়া ৰিকভাৰ কৰি পেলাই বৰ্তমান আমি মাঞ্জা থানা মানে ডেড বডিটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বহুত জটিল ওপৰত আছে নমাই আনোতে যথেষ্ট কষ্ট হ'ব তেনেকুৱা নমাই আনোতে হয়তো গধূলি হৈ যাব পাৰে এতিয়ালৈকে আনিব পৰা নাই থান ছাৰ অপাৰেশ্যনটো বহুত জটিল আছে যেন লাগিছে কিয় 3 দিনৰ সময় লাগিছে কি বুলি ক'ব ছাৰ এতিয়া এটা জলপ্ৰপাতত যিহেতু পৰিছে এইটো জলপ্ৰপাতৰ 2টা স্তৰ আছে সেই 2টা স্তৰটোত নহয় একদম 2 নম্বৰ প্ৰথম স্তৰটোত নহয় তাতোতকৈ আৰু ওপৰলৈ গুচি গৈছে ডেড বডি যিজন ডেড বডি তেওঁৰ নাম আছিলে নামটো আছিলে ডিমাপুৰৰ আছিলে বয়স আছিলে 36 নুংচিছেপ উইলিং কেছ আছিলে 36 সেইজনৰ হৈছিলে এক্সিডেণ্টটো সেইকাৰণে আৰু আজি ৰিকভাৰ হৈ গ'ল সেইটো ছাৰ এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হ'ব নেকি এইটো আমাৰ কামটো হ'ল ৰিকভাৰ কৰা ৰিকভাৰটো আমিতো এতিয়া কৰি দিলোঁ যথভাৱে হ'লেও কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি লোকেল থানাত অচিক চমজাই দিম মাঞ্জা থানাত তেওঁলোকৰ ডিউটি কৰিব ঠিক আছে Hi friends, it's a great joy to be here. Just to speak on behalf of all of us as a human being, and we know that today, 3 days back, there was a small incident happened in the waterfall. A few boys just came for a picnic to enjoy, to see the natural beauty. Unfortunately, one boy fallen in the water, and he died, and by the grace of God, by the help of God, with the help of some of the bullies from Nagaland, from Assam, and well-wishers and brothers and sisters came, and till 3 days today we found a dead body back. But it's our wish and to all of us for the safety measures for all of us, especially for the young people, that we can protect them, and how we can protect them to
the government can do some help measurement where the young people and children should be safe in the near future. That's the point we can think it over it in the near future. Do such kind of things and the places to visit. It's joy in life, but we need to save people so that we can think something better. Thank you. Thank you. URT10 Summer Cricket Tournament Surihinira Inkoi Rapli Patu along Manja Press Club ke Haipon Lumbajong constituency ke Parlo di Samanong tu Patu Aklamalong Winner Cricket Club di Samanong tu Penchipatir Piponsi Labangso URT10 Summer Cricket Tournament Manja Press Club Pen Manja KSA Head Branch Angbongsi Chedan Ponlo Sonsi Kedam Tang Jak Hongpo ni Pai Grepo Surihinira Inkoi Rapli Arni por Prai Ketom Arni Kang Sam Manja Press Club Pen KSA Manja Head Branch Angbongsi Patu Ponlo Laso ke Patu Ponalong Manja KSA Head Branch Pen Bet Thengpon Paprangsi Over ke Pen Run Troxir ke Rapli Lapen Wicket Troxi Dampen Target Troxir ke Rapo Run Manja Press Club Aphan Pilo Apitu Manja Press Club Pen Over Troxy an Bet Thengpon Thusi Run Troxir Kebra Troxy Lapen Wicket Kithom an Dampen Manja Press Club Atum Chepa Haipon Thu One Falcon Cup Football Competition Kiruni High School Patu Aklamalong ke Chengpon Lason si Kedam Tang Jak Hongpo ni Pai Kretro Arni Nijang Karbi Anglong Kiruni Falcon Cup Atum Pen Chepatir Pipon Pen Kecheng Si Angdeng One Falcon Cup Football Competition Along Kachohang Pon Aluhi Laki Irrigation Board Chairman Thon Sing Dera Lapen Alang Lihin Pen Si Ingpu Ponlo Labangso Apit Kiruni Sport Association Akong Chunbang Avinas B Karbi Lamet Amai Dunmai Pu Ramsing Thangsu Atum Chitong Dun Pen Misen Pen Patu Pachun Pon Labangso along Kachipate Pon Greater Guwahati Karbi Student Association T-Hek Pen GGKSA Lapen Falcon FA Kiruni Atumsi Chedan Ponlo First half along Anki Lapupu Kethe Kache Daikoi Penajok Gol Chipi Pon Un Edadlo Puthot second half Apora Hotsi GGKSA Ahin Pen Gol Hini Piponlo Lapen Falcon FA 0 goal pen Rempondetlo Lapen Labangso along Man of the Match Ghum Aloksong Aphansi Pajerpon Lapen Labangso along Falcon Cup Amai Phu Kaningje Ponalam Thele Arjupon Iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Inilah Falcon achievement Falcon first Falcon Cup lo inilah Haji Patel lagi DGKSA lakukan Falcon Academy yang waktu itu total team 16 do Masa pendo Hujai district pendo lawan Kampu Guwahati pendo lah man of the match di final ni best goalkeeper high school scorer lah itu final schedule ke 25 July official schedule final yang gila pun nali lah next lade lah field khali avelo ne next west ka satu si cherai por field last non summer vacation Falcon to masi abhi ponto ila so la Falcon FC ne match di don first giba ke 40,000 when runner up to 25,000 best goalkeeper do high scorer do when daily man of the match ke trophy pi bomo